Shubor nakaslem jong udongsan Hima. Kash nong Mawlai Phudmuri, sai sin biang, kalami sya khamat, ban pen biang ya ki jakasa, na kamanta ki tu bayo ya ka klam COVID kat kendai. Kom shi benta bente la kam ya ki jing sapreng, jong ka klam hapo kash nong Mawlai Phudmuri, kala pen ki biang ya ko COVID team, ban buru ya ki isolation center, ha ki atli ki school, kata ha Presbyterian Secondary School, ka Sacred Heart Girls Higher Secondary School, ya kini ki isolation center, lawan play, do video ka Mawlai CNRD block. Habai kiran berang bak senang ka Mawlai Phudmuri uba eskor ba ulaang bak senang ka dan kam ban pej ikijing juki lang yeng ki beduk bakal do. Ki bam dan ki kamera ki babiang ban bensa ki bahing basam hendai da kajing play kini ka isolation center kan yara ban tek la kam ikijing sapreng jong ka klam. Ngabrom i babes i beri bala lang mat ki kajing kindo ka ding step i pastor i ngamik mat na senang assistant secretary treasurer nega balang Presbyterian Phudmuri di EMJ hotel unique area di Asia no ki kami diwaka bala kerjaan baba ini yang di Kisnam bala lain ang isang komen ka senjam ke bagas nong hika sim ang asko men perpau ha ni ko ba macam senam ro matrai ka community quarantine center ke Benukong du kedai ini pa Phudmuri ngai kiblai ka snong ha jing ilam jang iram ba snong ba tim jang i bila la ban sedang ini ka community quarantine center last year kari Benukong du ting sokmen parlenta hadian menglai bon ha mak ni ki berujungi ke balayo ini ke Jepang COVID-19 mat las keng ha kamtam ha kene ka tain jungi se Mawlai ting kejik ke bangi imenta kolong ba abon kilong yin kiba ki khon ki jengki ki yo yoni pen Jepang hendrai kimdan ke jaga ke babiang mak bapura bikin zaman isolate kenapa uni yang sepriang spread ma kam tamiki bagi bathan kimi pa kum ta ter te kejana kam ke bangi i hakmat dok menta kelang ba in habdan sedang biang ni ki isolation center aman kisno let's say kam tam ki nimta kelang gi ke bedok badan tang ar like kamera ban ong ban penjengai ke long show kumlang practically impossible te nimta babiang kelang ni lang sem kilak ban leh yi hendrai nang mata gitu katul ani kibamdon ke bawah pan isolate ye ngatrai mong isang kemen ba kesnong hi kelaji dia kene ke center bat sekawai ke bengini biang sa Jepang te kumila long hi ngatrai ngila wan ha kene ke school last year ngai kublai ke Hima ke balang Presbyterian Phudmuri bikila peni kita mensem i trailang ba kesnong ba kunjuru ban yarap kumala pesngo i pastor ke balang ru don hi kita ke COVID management committee ke ba Hima pastor long chairman badi secretary dan ni tinggi brom hai kata ban kipelinti ba dak bangi ya trailang kumni in kat cerita thong bat bingin la ro ban penduna dan ni ban penduk pendam no bani pen Jepang teknik center hi ngat trai di mah ngin long ka isolation center mangin nan kam ban on ka ban IT sarkar ban lai ka corona care center in pai hi bernishong ban lam isolate kumngile mencuangi ma ka bam ro ban hi ki ahi ki bahing ki bam ka bang ka bagi kwa ingin buat timing antara ki dan ki Asia dan ki member jong CCMT ban regulate nang po Singapore kita ko doktor ma ki ba si ki ban sup ban monitor kila dek dan hang ni san pangut jika melek man kalong yeng ki wan de hang ni monitor arwan go ki bara ka ba pensuk ki doktor ro pensuk ki health ke team jingi nama kin ma ban la man pai ban kimi ni ki beriu ha ju ko ba ka poro kam bam than man ba ha ju dan lang ro aspo ne ka sangut Ingin jangan ngai kebersihin, macamity bahkan ke senjam jong senang hi kan long kebejok yang tak kebiang jong senang bolak kawai. Jadi mula ongi ramai senang, bah ingin cimine kebentar, bandi kelas dan baik ni ke isolation center, hak ni ke school, la play untuk mentang sengi, boleh sebut. Ni aku tak pengilik sih meni. Dengan aku boleh kerpang yang ni baru aku ikut juga kompetisi nong, nado i astan rong basnong, treasurer ki Asia, ki rong badong, fair astan rong badong, ke ya ki media, ki bayadon kat hangi menta, nang ba kani kalong ka way na ki nuksa ka ba ki way ki sinong ru kin saya buat lang, nang ba kan like na ka community spread. Dak bagi la ben continue ka ni, kemudian nungdan su ka community spread, but yang scam hi boleh uye kerpang hi dari kasi janjian kami min salak no hi nak di Jepang kalau wek tang lada misumar dalade yelade mo ngketien
Ublay bat merap ikberap dia. Ada film merap dalam dia kemut buat ong ublay man yar ban merap ifi. Tegani yang ilok message yang ilok song bagi Ukraine berbuat ba sumar dalam dia di suaya dia sa ikibai. Film lak ban dia film lak ban ikibai. Kata kalong ba ngihap hiban educate ikibriang ba kinlong kiba adakar. Bat nakjingdan juga ni isolation center kumngalaong mene idong ki longyin kemudian arkamra lai kamra kan nyerap yaki berkuman sah ni bat ki kan sukru yaki asya lan ki health workers ban monitor yak ni rekam te sasisian pan ngai ku blai biang ye bara Subatai pi kendat halo ka jing sedang biang jong pi ya gini ki isolation center hapok ka sino. I ban sedang biang ini ki isolation center dien bangi I kejing posted jung ni nyang hapok sedang jung I but ki jing pli biang jung ini isolation center kalong ba dan ki yeng ki bamla ban afford ban ong meni song social distance nele kum nata dan ki badan tang ar kamera lai kamera ki beduk rusuk ki bahaya ki don ki kmi ki temen ki don ki khulung ki don ki tiknim la ban ong ban ya pen ya ka jing im jung ki prieu da ka ba ni pha biang ya ki sha ki ki chaka ki don ki health workers kam tam ki ba long high risk mo te ni hang ne ki hasilong ki don buon ba ki ba tre ni grims mat kani grims kalong hotspot area ka ba ki buon ki don hadu profesan ngut ki ba tre ni grims tiki we ki hospital ba silor ki buon te bat ba tre ni grims ki ki bawan dari BPL line sudah te bukli kerat kim don jakasa hi te kinwan na jentre kin lechi yang kalong kejima bahaya ka yang kesem kujuki te takada ko penlong ingi ke sinong ba ngin hapan pli biang ya kini ki isolation center long ba ni hapan perkhat ya kini kuduk kinyo bansa ni jaka kinyo bansa kini ki jaka bat kalong ba didap ke jing sungu ko khrau ya ki community jongki sisters Salesian apa jing lam sister Teresa bat sister Lydia ki bla isu habiang yang ni school idap ru jing sungu bkhra i pastor Renal Karnior bat kumju ki members jongka taika managing committee jongka school Presbyterian ak bangila ban sedang biang yang ni ka isolation center hangni kan long na butagi kenthai sekat girls bat hapo Presbyterian kan long na butagi sinram te dak bangile yakini kematkan wanra ya ka jingla bante la kam ya jing posted jung ni khnyang jing pang hakasino jungi bat nila ru ban that sndon ya ka shin ka ba ni khnyang pur man kasni bat ngi scam ba dak jingle jungi kumni kan wanra ya kalawai ba pharna ya kasino ka tha jungi bat ngi scam ba men sim snam mi labu hi target ba ka Phudmuri kan dai covid free locality bat menta snam ru ngin target ba ka covid free locality ka Phudmuri jungi in sedang biang ya ki jing trai ki jong ki covid team ha ki dong ba fair mila instruction ba fin de trai yang no rengkat bat ki asya ha po ki jing start ki jong i covid team jong ki dong ba fair bat ban monitor kani de manga bat i astan rong ba sinong ki bang ngin sa monitor ini ki covid team ki dong ba fair tengah syukur bu ko ki jing kerpat ba kitu ki buan sa kini jaka artli kidai ban sumar khu ya tu ka jaka ka bisa bat sim ya ka kum ka yeng lejong mdai ban sim ya ka kum ka jaka school bat mdai ba ong ba ki ben ya phi bu Pynsah tu re ka de ka ban ya da prevention is better than cure ban ya da jang jing pur state jong nu khnyang jing pang la Pynsah knang ya kitu hang ne kalong ban wan ra ya ka jing singan ya ka sinong ka thau bukan numdan ka community spread